Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para tretan ikhwan kong langkong Kiai Fadlur Rahman Zaini, Kiai Zuhri Zaini, beserta para kiai habaib Syekhola Muljaki kaulah cintai, Apolong akompol yang malam semakin manter atamba cinta kapal rukuru apa tambah asampung atamba estod kapal rukuru si ampun asampung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah ke Sayyidina Jibril sampai ke Kanjeng Nabi, sampai ke Sayyidina Abu Bakar, sampai terus sampai pada ke guru-guru kita saja. Etalken beabaan kita, etalken sampun etalken terus elatih terus esterek setila esterek sampai ke atas karena arantai noro akhili seterekan dari atas mulai Kanjeng Nabi sampai ke guru ini ke akhili. Jadi ternyata para guru ini kasih nyeterek muridnya tidak ampun nyeterek karena arantai ke atas seter karena atas sampai Kanjeng Nabi akhili kia kabobo sampai dopa kabobo kasokon ke Allah kita pandik guru kasokon sakalangkong nang abe yese titik saya mulai dari awal titik pengotohui Allah kasokon sampai dari titik ke titik sampai sakabian nikah anugerah besar dari Allah. Paling Kanjeng Nabi sampai dapat kili saya nyeterak abe sampai odi hubungan kasukon ke Allah nikah anugerah besar. Bita paling ini kuru nikah. Moga terus erabet ben kau dengan tretan nikah mantan bisa terus ngarabet terus odi bodoh terus sampai odi sampai ajalan tibi dari titik ke titik terus sampai ke sekabena ajalan tibi anugerah besar maka kita nikah tak pegak sampai ke akhirat laku kumpul lagi ya ben para beliau nikah para kumpul lagi para ruku kumpul lagi ya
Pahdi akhili mereka munajat sebeliau tu ada akhili sendiri ridho kau tiba sampung mulai beliau atini mahabbata kamu masih akhili nih kakak murid akhili nika lampakna Allah nika dolina besar lah siapa yang ngakiban Allah dan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhili waktu ambil sampai nak foto kapi milo kapi seneka tretan sakater tak ngompon ter sakon mereka sakater terbuat manfaat ya makin kompol kita santai nulu jadid kena kompol api terus barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saterus epon acara terakhir pembacaan doa penutup seperti sepuai kalaban para masyayikh tor para habaib keangkui doa pertama ke ator de salera nasi mulja Kiai Haji Fatlur Rahman Zaini terus aki kalaban doa kaping 2 kalaban salera nasi mulja Kiai Haji Abdul Qadir Muhammad sekaping telok eki kak ditoh Kiai Haji Zuhri Zaini kepada para beliau abdina ngatoreh. Ke mah Lastari ajunan kenapa kan bentar ke mama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ila jami' ya Allah masya wala masyana qaddasallahu arwah ya Allah wa afid wa aid alaina wa ala azwajina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala jami' muslimin muslimat wa ala auladihim wa ala daiman min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa naf'atihim wa ulumihim fid din wa dunya Allahumma salli ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam Allah mamla' qulubana mamla' qulubana bi anwar wa habbati habibika Muhammad sallallahu wa hubba man yuhibbuka wa yuballighuna hubbahu ahabba ilaina min anfusina wa fil akhirati hasanah
li ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah na'amah wa yakafi wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Tunjina min jami'il ahwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi rasulika min jami'il khairati fil hayat. اللهم أصبر وتقبل ثواب ما قرأنا وما حللنا وما سبحنا وما صلينا وصلة الأرحام لك نزل بركة الشامل وصدقنا حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وذريته والصحابة الكرام والتابعين بإحسان إلى شيخنا ومعلمنا ومربي رحمنا ونخص الخصوص إلى مشايخ النكشبنديين الأحمديين ويفيض علينا بركاتهم وعلومهم وأسرارهم وسباتهم بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا موجبات الندامة مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءنا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا ادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا وارزقنا كمال المتابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وظاهرا وباطنا سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan la kulli hal. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi ajmil afat wa tarfa'an. Allahumma ighfir lana dhunubana ta'ana Allah li walidina al-mashana sana. Allahumma hadina fataqabbalhu minna ya Allah wa balligh waj'al sabahu hatta minna illa nabiyina Muhammad shina qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin wa ila jami' abaihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin malaa'ikatu wa barakatuh alhamdulillah بالله ويسن إلى أرواح مشايخنا نسب المدينة اللهم ارفع لهم الدرجات كثيرا من السيئات اللهم انفعنا بعلومهم وأمدنا في بركاتهم وأسمارهم وأنوار اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما تفرمت اللهم لا ذنبا لا غفرته ولا هما لا فرج لنا اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح من نسيب بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله وصل اللهم على سيدنا وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا ونفعا بنزل صلى الله بأسرار الفاتحة. Acara demi acara ampun kita laksanaake bersama Al-Fakir minangka saya bertugas maos susunan acara manabi banyak kacang kolangan tor kakaleruan nyon saporah sesobung batas epon akhirul kalam wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.